ทิมทริปุย YouTube channel clear tu tele subscriber song te kum thar sang ni som ni la pali chi bai ka bu vak chewa in tan kum tha lo ni sela tuang taka he kum sang ni som ni la pali hi hun in man the na turin du sak na sang ber kalan chewa de ole kan siat thau angin nisan dar som le minis som ni a Ebenezer Hospital aboral Reverend Joe Chuama mizo te tana chuan tak thu le la lama kan mi chuan vor chuan ho hat tak awangin chatuan ram milo pan santa thil tam tak ti thei omlo ma sela nun tuma hian a chan chin social media te po kan lo mu to a pisira rin puya ziak hi karon chiar chuak don ani atop thenga milo ngai thak saka Reverend Joe Chuama kan thana ani ti te po milo sia sak turin thir tu te kan ngen chewani Reverend Joe Chuama chanchin ziak tu pisira rin puya Reverend Joe Chuama hi India remin zalen na ani kum sang kha zakwa somli pasari khan buk pui khuwa alo pianga apian ni hi thin thia ani lo aniang mizo pa thil hria dana chiang takin kangwar laya piang nia thin chi ani official apian ni ada chu April ni khat sang kha zakwa somli pasari ani apa hi Presbyterian Koran upa tona ania sinat noya primary school zirtir tuna thok ani anu chu mol lung thu khochuak buai ani an unaw hi no panlaya boral ta te chiar tel lovin paruk an nia ani hi atlumber ani no pang bor som tak ania ahar satna ber chu kalna avi kha ani hei wang hian rual pol hei thei lovin oma no pang dang terwalin school po akal hei thei lo kum sari ani in apa thona buk pui primary school akal vetrana school ahan kai chan nu vek hi chuan thanem ngai na chang se chunga zir ani boka primary school akal chung hian an pola ati thaber ani chhota sar thung pol thum chu first division a pasa middle school po an khwa buk puya zir thei ani awangin a zir chun jom le a kum sang khan sakwa somruk le pani khan poruk a exama ati thle a first division a pas le a zoram marchana panina ani hial Reverend Joe Chuama hian lemziak drawing hi athiam lo rio maya pol ka hian subject pakhat ani ve boxia an exama po hian mark somli panga amu phatrok ani drawing hi thiam viau se chuan zoram marchana hian pakhatna ani thei ain ring high school lu turin sangkha sakwa somruk le pathum khan aizol apana government mizo high school a aluta sangkha sakwa somruk panga thleng tuang takin he school a hian azir polsom azirkum sangkha sakwa somruk paruka chuan mizoram ta na hun har satak ram buai alo thlengta a school kai chun zom thei ani tak lo awangin heti hun laya an omna kolosi pa ho in lo a tho kum chuana kum sangkha sakwa somruk pasari alo her chua chuan zawei megalaya a school kai tuma a thian ten an kal chu security force ten rin hlel thil thuwa an mana awan duina akal laklo ani ang chu chuak le tamai lovin tespur zera an thon ta dai maya tespur zera hian kum thum te meu atang tamaya heta ni na tang hian kum sang kha zakwa somsari January tha khan achuaka hemi kum hi kolasi pa asur asanwaya lisa le ruasur do daya lo thovin akum chuan le a atuma tum tangang ania lekha zirbok lu chil le turin sang kha zakwa somsari pakhat khan aizol apan le tange ngeya sinat high school a polsom azirta a he school alu adil tum hian he school a thok puke ro se ya chuan chik taka lo enin he naw hi chu alu pial dan le azia atang hian mi ro thing tak ala ni nge yang ti in a tho pui ta hil hial ani sinat high school atang hian asam bo top secondary education gohoti nuaya tangin HSLC chu second division a pasta ani
matrika pas nu hian kum khat zirtir na hna athoka kum sangkha zakwa somsari pathuma tanga sangkha zakwa somsari pasari chung Mizoram Home Guard nuaya sarkar na athoka hetia ama inchoma sarkar na LDC thok chung hian pachunga Memorial College evening shift a pre-university course azir chunzama BA azir chunzam le in kum sangkha zakwa somsari paruka BA chu distinction up pasin Northeastern Hill University puma panina ani kum sangkha zakwa somsari pariat atangin Frank Chuana High School zirtir tunna athoka headmaster hial ani mana mase he na hi kum rukset athon huwa bansanin BD zirturin kum sangkha zakwa somriat pathum khan Bangalore apanta ani high school akal line engineer ni tomin ariru siama subject apo special mathematics alangat a testpur zela atan line dam taka chuak le ani chuan pathian thu zirturin thutlungna asiam tathunga he athutlung na hi atum angin ati hloting mai theilowa kumsom panga zet aliam nuwa ama po patling ru chang ani to nu kumsom thum pasari zeta upa ani kumin alen chuak thei kham ani kumsang kha zakwa somriat pathum matanga sangkha zakwa somriat pasari chungin United Theological College Bangalore abidi azira atuma achiang boka patling thankin chung kwa mewa pathian thu zir tura thoktha an boka azir puita chuan fluklo han takan ni BD orientation course azir lai atangin pakhat na aya niama atathangai lo he college a hian India marchak atanga zir lai te an lo en niam dan an niam deuh thin ti a hriatin ariru a khoi sak maya India marchak chan chuak tu ni tumin riru asiama class a zirtir tu ten zona an zo po a chang zunga exam a pakhat na ani ser mai boxia atum po a hloting ta hle reng ani thilmak tak mai chu Bible zirna atana tong poimo em pani Hebrai le Greek tong te chu atui pui em maya athiam zong tak ani tatlat mai chu ani BD zirlaya Hebrai le Greek tonga subject than tur om zong chu thangin he takin kum sangkha zakwa somriat pasari khan BD chu first class farsa apastani BD azir chung hian loman a hui nam hleya first prize som le pathum le second prize panni adong heng ba ka hian kum sangkha zakwa somriat pariata Serampur convocation aizol vanapa holania senators prize for highest proficiency adong first prize pakhatna Highfield Greek Testament prize for preliminary Greek panina JS Bookless Memorial Prize for BD 1, 2, 3 Hebrew pathumna Bible Society Prize for Biblical subject palina Stanton Maris New Testament Prize for BD 1, 2 ER Greek subjects pangana Stanton Maris New Testament Greek Prize for the optional subjects parugna Harry Holiday Newham Prize for Christian Theology pasarina Sam Tucker Prize for Christian Theology and Ethics pariatna Rajaya Ani Paul Memorial Prize for Church History akwana Mrs. Asa Hiveli Prize for Church History somna Bishop Sumitra Memorial Prize for Indian Church History som pakhatna Korean Memorial Prize for the best essay on pastoral ministry som panhina Bishop Sumitra Prize for homiletics sermon som pathumna Dr. MJ Dix Memorial Prize for homiletics sermon second prize adon nate pakhatna Mayor's Prize for preliminary Hebrew panhina Reverend and Mrs. KJ Chako Prize for pastoralia and practical work te ania BD azirla hian Cambridge University atanga visiting professor local Reverend John A. Emarton chuan chawthua ma chu zirzel tura tan puitlak ani ti hriain Cambridge University a azir theidan tur azan puita a Germany atanga visiting professor local Dr. Ganjisen chuan scholarship amu theina konga alo tan pui boka kum sangkha zakwa somriat pariat atanga sangkha zakwa somkwa chung khan Cambridge University a
MPhil Old Testament and Hebrew language azira MPhil azo nu alo ho pa in Jerusalem St. George College The Bible and its setting course azira zo le Palestina ram dung le wang chu chip chiar le chi takin an ho tu te kai hruina hnuaya azir le kum sang kha sakwa som ko pariata khan Aizol Theological College a tho to hnuwa Netherlands kal le in Reading the Bible from the Jewish Perspective course thakachung azir le lo ho pa in Jerusalem chorkar khat chamin lali suwa sul nu chuin uluk takin azir le Isua chen ram chanchen hi a hle a pathian thu zirnen a in kai hnoi thaboka ngainom takin a soi thina mi po in an hlut hle thin ani chual thua ma chu kum somli le pathum ani kumin kum sang kha sakwa som ko a sinot in khom pui dor pui biak ina neya pro pastor tan lak ania lungleya ta ani pro pastor na tram pa nga ya thok tura lak si nga chuan mizo sinot nuaya au pa berani lungleya chuan cho thua ma chu Bible kal thei tin an soi hial thin Presbyterian ko san mai ni lo Baptist ko sana rong bol tu te point an thamuan pui hlea sermon an sei don point an ron fo thin ani lungleya hian pro pastoring kum thum oma kum sang kha sakwa som ko pathum sinot in khom puya nem he ania chumi hnuwa chuan kum sang kha sakwa som ko pali kum tira tangin kum sang hi pasari kum top thangin Aizol Theological College athoka kum sang hi pariat kum bula apen sonta ani sinot nuaya rong bol na achel chung hian ni na poimo tak achel tam man leya Aizol Theological College registrar na kum sang hi pan hi atanga sang hi pasari chung achela kum sang hi sinot secretary junior ni in sang hi pakhat khan sinot secretary senior ani kum sang kha sakwa som ko pariat atanga sang hi chungin sinot literature and publication board a member ani lungleya pro pastor ani lain bial chairman ania kum sang hi som pathuma Aizol Bethel Presbytery moderator ani bok achan vo poimo chel song hi soivek lo mai ila sinot tana mirin tlak tak ani heng ba ka hian chan vo poimo tak chel ani nuala ani na chelte hantar langila pakhatna Education Reform Commission Mizoram hi sang hi pakwa tanga sang hi som khan ania panhina Mizo Language Committee hi sang hi som atanga abora thang hian achel ani pathumna member Appeal Committee MBSC hi sang hi som pathum le sang hi som paliya khan achel ani palina member Pachunga University College Development Committee hi sang hi som pathum atangin abora thang hian achel ani heng ba ka hian zirlai ani lain chanvo poimo tak alo chel to bok chung te chu pakhatna assistant secretary MZP headquarters Aizol sang kha sakwa somsari pakhat le somsari panni achela panhina general secretary MZP headquarters Aizol sang kha sakwa somsari panni atangin sang kha sakwa somsari le pali thleng achel ani pathumna assistant convener All Mizo Students Federation hi sang kha sakwa somsari panni atangin sari thum palina president All Mizo Students Federation hi sang kha sakwa somsari pathum le sang kha sakwa somsari pali achelani president Aizol High School Students Union hi sang kha sakwa somsari pannia achela secretary chapcharkut committee sang kha sakwa somsari panni atangin sari thum thleng khana chelani treasurer Kerry Society United Theological College hi sang kha sakwa somriat paruk atangin sang kha sakwa somriat pasari akhan achel ani kum sang hi som pali akhan Mizo Writers Association chuan thule hla a choimoina apek literacy award chu Reverend Cho Thuman hena alan he choimoina hi thule hla a choimoi phu te hena alan thin ani he award dong tlak tura hian Reverend Cho Thuma hian lekha pulozia to te ani nuala chung te chu hantar langila pakhatna Mizo le Israel sang kha sakwa somko pathum asiaka sang ni le panhia achut ni na chut le ani panhina ramthiang him kal theu hi sang kha sakwa somko paliya asiaka pathumna bibi ro enton tlak te
ชุดขัดนะปฐุมนะมีบีรุเอ็นต้นตลักเตปะขัดนะปลีนะมีบีรุเอ็นต้นตลักเตปันหีนะปังานะปะเทียนทุสิรหลอกนะดีฮีสังขสกัวสมกัวปังอาแห่งเลขาบุปฐุมเตหีอาเซียกอันนี้สังขสกัวสมกัวปังอาเวกเฮียนจูฮีทิลอันนี้ติอาเซียกะสังขสกัวสมกัวปารุกะเบคเฮมลำอีกทีรังติอาเซียกเลยสังขสกัวสมกัวปารุกะไบบุลาชุ่งก็เอ็นต้นตลักเตติอาเซียกเลยสังขสกัวสมกัวปารุกะเวกเฮียนซปะซิลเฟียนะ Gospel Centenary Commentary Series นี่อินอันนี้แหละที่สังขสกัวสมกัวปารุกะปกอาเซียกะโจจรอยที่สังขสกัวสมกัวปารุกะปกอาเซียกเลยอันนี้สังขสกัวสมกัวปารุกะเฮียนเลขาผู้เสียกตำคบมายะเลขาผู้ปังอะไรไหมหลอถึงตะกินอสวลชวกอันนี้อาฟักคำเล่ไหมไบเบิลกอดช่วยนะสังขสกัวสมกัวปาริยตอาเซียกะไบเบิลซิรดานที่สังขสกัวสมกัวปาริยตเละสังหีปันนี้อาจจะคันชุดนั่นแหละอันนี้อีสัวตัวเหลนรำสังขสกัวสมกัวปะกัวอาเซียกะสังหีปะขัดชุดนั่นแหละอันนี้อีสัวทานกะเตตาสังหีปันนี้อาเซียกะสังหีปันนี้อาเซียนนี่หลายเลยไปรวมทุกปีที่เพรสบิเทเรียนโกชันจวนสังหีและปะขัดและสังหีและปันนี้อาเซียอันนี้ที่กันซิรอันนี้ไบเบิลเสียเจ้านะสังหีปันนี้อาเซียกะสังหีปังอาชุดนี้นะตีชั่วเลยอันนี้เราเรียนตัวแต่ละรุที่ฟิลเฟียนะที่สังหีปันนี้คันปุยถึงซันเดย์สคูลสิรไลอันนี้แง่ๆนี่ก็วาริตลังอีกทีหลังสังหีปันนี้อาเซียกะสังหีสองปะขัดชุดนี้นะชุดเลยอันนี้ก็กัลเซลโดนสังหีปฐุมอาเซียกะไปเข้มตั้งทีหลังสังหีปฐุมอาเซียกินสังหีปะกัวชุดเลยอันนี้beginner zirlai bu khatna sanghi le pathuma asia ka witness of Israel to liberation ti hi sanghi paliya asia ka introducing the psalter ti hi English in sanghi le paliya khan asia ka Christian nun ti hi sanghi le paliya bok asia ka beginner zirlai bu ni na sanghi paliya asia le a Israel te chanchin tlang pui sanghi le panga asia kaทลายตัวมาอิสัวคริสต์สังหีเลปังอาเซียกะอิสัวปันตุเตสังหีปังอาเซียกเลยตุนไลสุดาเตนุนพุงสังหีเลปังอาเซียกเลยอินมิโซไบเบิลเอ็นไซโคลปีเดียสังหีปังอาเซียกะไบเบิลลับมิงอมเซียที่ฮีสังหีปังอาเซียกินสังหีปัสสารีเลสังหีปักวัตชุดนั่นเลยอันนี้ก็จิรนรำสังหีปารุกอาเซียกะจินบอร์สังหีเลปารุกอาเซียกเลยอินBible study kalpui dan le zone hakaya sanghi paruka barmaram jin thu sanghi pasaria asia ka cross chuanom sanghi pasaria asia ka sanghi le pakwa chutnon le ni Bible thu mal thul fiana sanghi paria asia ka kalmasa te hlutna sanghi pakwa asia ka kumsam ni sul nu ti hi sanghi pakwa asia poka Israel te chanchin sanghi som asia king dấu trong Bible Dictionary hi sang hi som asia ka sang hi som pakhat le som pathuma te chut non le ni kumruk sul nu sang hi som asia ka Dr. Lukan atiswal thayangem ti hi sang hi som asia ka Bible knowledge ti le Bible mun ma ti hi sang hi som pakhat ave ve asia ka Reverend Zairema Biblical Commentary Sam samli pania tanga sari thum hi sang hi som pania asia ka Reverend Zairema Biblical Commentary Sam sari thuma tanga za hi sang hi som pathuma asia ka ni normal al pek lu in launan ti hi sang hi som pathuma asia ka rorel tu tele ruthi centenary commentary hi sang hi som pali asia ka ola lung in tan le khathon sang hi som pathuma asia ka Bible zu le mi zote ti sang hi som pali asia ka bekhema naw lo piang sang hi som pali asia ka o tlang moi Calvary sang hi som pali ya heti hian ka ngai tu reverend chu thua ma huang hi sang hi som pathuma asia ka som pali le som panga te chut non le ni ya ataka Christian na
sang hi som panga zia ka Reverend Joshua ma huang sang hi som panga zia le ni ti chuan le khabu chi sang ate edit na athokatin athopui te anom boka chutiang chon le khabu zia na konga hian atholok em midang le khabu ziak athopui hi som le pasari ngot mai aoma mi mal te le Paul ang te tin sinot ang te po in ania chung a chuan som le pasaria thopui ane ri le khabu ba ka hian seminar paper te magazine te souvenir le chanchin bu te achua tur article chi sang aziak to a kum sang kha ko som sari pakhata tang khan article aziak tana article chi to zong hi zathum chuang ani wanglai ni tin chanchin bu regular columnist ani thin Reverend Joshua ma hi mizo te singa Cambridge University atanga degree lam mas sabera ni wangin zone chuan pathian thu sirna pomdan le ril fiana konga mizo te singa tholok ber pakhat ani awangin zone tawat sang hi pasari akhan alana Christian Media Society chuan kum sang hi pariata ale khaputi chua Bible thumal ril fiana chu mizo tonga pathian thu lam le khapu chuak singa thapera nga in kum sang ni le pakwa khan first prize alo hlan to bok ani Reverend Joshua ma hi athil hriat achianga atuma achiang boka fi atak le chiang takin thu aziak thin dikni a hriat chu mi ngai na thlo em don lovin frema si aziak maya athu ziak te hian bo ruak po asiam lai fo thin ani heti ang pastor dikle mi puite kai ruai tumna fel tak nei hi mizo ram hian ama mo hlea mizo tan ala hludon chau ni in a hriat ani ole kha social media Reverend Joshua ma chanchin anon sia kan han chiar thei chin tani sela ni sana aboral kang kari ro om pakhata chu ti hian aboral tamai chu ania hun local sel tura hian ala ui om don mange ti hi rirua alian mani ilai anon siang hian angai dan tum chang tak te in hian lai na tur om don ani ti po hema sela huai takin atar langa aziak fo thin chung chuan anua ra tha achua le fo thin te hi atu mani angai tu na chung ril bera tanga mizoram mi pui su khlek thiam tak maya chu ta ngai tu a aron zia chua to hi chuan avan dik ti lo ani fo thin ani hetiang mizo mi pui tena kan chan ta hi awiom a asul nut chia tam tak ngai pia lama hian Reverend Joshua ma hi mizo mi pui te hian kan sereng dona athulo sei to te athulo sia to te hi adik sia kan la chho sel don ani hetiang mi kan chan hi apoi tak seta fu in January ni nga zir top ni a hian ramhlun than mola ropui takavoi liam ani